protivničkim argumentom je najbolji način da se umanji značaj njegovog argumenta i da se pokaže zašto vaš argument u debati stoji. Ima sličnu strukturu kao argumentacija i počinje sa premisom. Ako je debata koja se debatuje da bi ovaj dom uveo smrtnu kaznu za nasilna krivična dela i njihova tvrdnja je da bi smrtna kazna, da se ljudi generalno plaše smrtne kazne i da će to da im učini da ne čine krivična dela, vaš napad na taj argument bi se svodio na analizu toga zašto ta premisa ne stoji, odnosno, na primer, da ljudi generalno kada vrše krivična dela ne razmišljaju o posledici krivičnih dela i takvih stvari. Takođe možete dodati određene primere, kao što je da bliskoistočne zemlje i federalne države u SAD-u koje imaju uvedenu smrtnu kaznu nemaju manju stopu kriminaliteta, iako u njima postoji smrtna kazna. Čak i ako vaš protivnik loše iznese određeni argument, veoma je bitno da se borite protiv najbolje moguće verzije tog argumenta. Stvari koje se generalno pobijaju kod argumenta su, na primjer, premisa, kao što smo pokazali u našem argumentu protiv smrtne kazne i svih tih stvari, ali takođe i unutrašnja logika kod argumenta, tako da vi možete da se složite sa premisom, što je primjer kod debate ako protivnički tim i ako je debata o određenoj intervenciji u određenoj državi i problem je to da trebamo da pomognemo ljudima kojima se krše ljudska prava i možete se složiti sa time da treba da pomognemo ljudima kojima se krše ljudska prava, ali se ne slažete s time da će intervencija na bilo koji način to pomoći. Sa tim načinom pobijate unutrašnju logiku njegovog argumenta, ali se slažete sa početnom premisom od koje on dolazi. Sledeća stvar s kojom možete da se ne slažete jesu određeni primjeri koje je vaš protivnik izneo. Ali najbitnija stvar je da primere treba da prati i pobijanje unutrašnje logike argumenta ili određene premise. Zato što iako primer njegov ne stoji, iako uspete da pokažete da njegov primer ne stoji, vrlo je moguće da njegov argument i dalje ostaje da je samo primer neadekvatan. Posljednja stvar koja može da se pobije u argumentaciji jeste karakterizacija. To se najčešće dešava kod debata kada vaš protivnik pokušava da dokaže da će se određena grupa ljudi ili određeni akteri ponašati na određeni način. To se najčešće dešava kod debata, na primjer, oko Donalda Trumpa ili oko Vladimira Putina, gde većina ljudi priča o tome kako su ti akteri iracionalni, kako će oni da pokrenu rat, kako će se na određeni način ponašati. Dok vi možete da pobijete njihovu karakterizaciju njih kao iracionalnih akteri, da kažete da postoje različiti interesi koji utiču na te ljude, takođe da postoji različiti mehanizmi kontrole koji će ih sprečiti da te stvari odrade.